Chhiartu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan no thleng le ta cushion rong bol na sang chen sin ilo clear hawang u FGNCC board sai counseling training voi som thum panga na kharna income nei ani Mizoram Synod Family Guidance and Counseling Center in August som pakhat atanga church leaders intensive residential pastoral care and counseling training voi som thum panga na Synod Conference Center board sai chu August som ni pa ni tho chan zan khan final evaluation and graduation service nein kharani counseling training a hian aizo khopui chunga pastor bial pakwa tangin caution ai o mi som ni paruk antel ani training kharna income hi Reverend Lalremsangi bera director FGNCC na kai Hruaina he hun man pui tu Reverend VLY Shran le executive secretary in church FGNCC 1 training chuak te na certificate semin thut sa soya lali swana zirtir te na nang manin ei tur pero u ati ang khan kanbul naya om har sat na tok le min mamo tu te na ei tur kan pe ka ngai ni ti in training chuak te chuan until zir te chu midang te ta na tangkai ta ka mang turin a fui training kharna income a hian training chuak te chuan an hlok pui dan alema an ziak chu en tirin an shilfia toalupa h lal than sang a chingveng is chuan training chuak te a yen thu soya upalal biak moi khiang te committee member FGNCC in training chuak te atong trai sak ani FGNCC hian church leader Paul hian kumsang ni pahni atang kan training about sai trina caution shwai tu mi za sari somriat pakha training chuak anom to ani Synod hian counseling center pakwa mission veng bong kon vaiva kon champhai ser chip kolasip lunglei mamit le khozola te neya heng counseling center pakwa hian tun thlenga pan tu an nei to za chu mi singdi sangru zaruk somkwa palini in komi sang ni somni pani bi ka pan tu om to za chu mi sangli zariat somni pasari anni PBS graduation day voi somnga patni na man ani August somni paruk chonudar khat khan Presbyterian Bible School chon batch somnga patni na Pauline farewell and dedication program mission veng ocean hall mission venga an mang program hi Reverend Lalremsangi principal in a kai Hruaina Reverend Ramngai omakhiang te PBS zirtir tu in lom na le in mer shiat ti na huna manga PBS zirtir tu Reverend Lalremsangi kan report ape ani Synod statistician Reverend Lalremsangi beran zir chuak te hena certificate a hlan bok Reverend Dr. Cyril Lira ex-moderator in Zirlai te hlan na nein thutsa soya Zirlai exam ati chatele classical kim te nena Reverend PB man kim a PBS committee member in loma na hlana pusi oi thanga award chu Reverend Lal Thlengliana PBS committee member in a hlan bok upasiro eng a PBS committee member in Zirlai te tana tongtrai sakna neya Reverend T Twam liana PBS zirtir tu in lom tu soina huna manga chairman in malsom na in program akhar ani PBS a hian din tira tangin tun thleng hian Zirlai sang ni zanga som pariat anom to a chungzinga sang ni za som thum ten thatakin an pass ani tuna batch somnga pahni na hian Zirlai som thum pakwa omin Zirlai som thum pahni ten thatakin an passa exam lo pasari anomani exam ati chazwal pathum na thlengin loman cheng sang khat cheng zasari cheng zanga le lompui na thuzia PBS committee minga hlan anni a chungte chu pakhat na zorin puya son of lalbiak sang a chon pui koshan pahni na PC lalmal somi doctor of PC lal ven sang a bong kon koshan pathum na Robert Rosang puya son of Arlian kunga thenzol veng thlang koshan te anni batch somnga pahni na Zirlai zinga hian classical kim pahni an oma loman cheng zanga ve ve hlan ani kumsang ni som pali atangin Zirlai zinga Christian theology le church administration and PCI constitution subject ati cha berte nena pusi oi thang award hlan chinani a award hian poisa fai cheng sang khata keng telani tuntuma hian zorin puyan Christian theology at 92% le church administration PCI constitution at 95% mu in ti chaber ni na a hau ani praise on sang ni somni patni Synod Information and Publicity Department le Central Christian Chalai Paul Thokdun in branch KTP Malza in ti siak na praise on solo competition sang ni somni patni an bot sai le don he in ti siak na hi Mizoram pum hwa pani dona Presbyterian Caution KTP member te tan tel thei ani ang kum sang hi som parukhan praise on solo competition hi hlotling taka bot sai ani to a ma se hemi nu hian Malza anga in ti siak na chu nei chun zom ani lo nuwa Komin hian bot sai ani le dona he in ti siak na tel du tan August som thum thleng ming thelu thei ani Komin praise on solo competition a hian lomana tan pakhat na cheng noi khat pahni na cheng singa pathum na cheng sing thum le consolation prize top 10 tling chin tan cheng sang sari hlan an ni ang branch KTP Malza in ti siak na hi aizol khopon mun panga le aizol khochung mun nia September ni som ni paruk atanga October ni ruk chungin elimination round nei tura ro man ani
September ni somni paruka aizol khopona kolasib dia kon ko shana bul chan ani dona atuk September ni somni pasaria lunglei chamari ko shana September ni somni paria ta mamit ko shana September ni somni pakwa ser chip kon pui ko shana le champhai veng thlang ko shana September ni somthuma te nei ani ang aizol chunga aizol chim lamtan October ni thum le ni li hian tui khwatlang ko shana ne ni anga aizol north lamtan October ninga le ni rukhian ram hlun veng chak ko shana ne ni ang October ni som pahni tanga ni som pathuma second round sin for studio le mission veng ko shana ne ni nga October ni som pathuma second round result pon ani ang top 15 ti siak na hi ni thum chung October ni som pariat ni som ni le ni som ni pakhata Republic Bank Ocean ani tur ania in ti siak na nei zo result pon ngal ani ang October ni som ni pasari le ni som ni pariat hen top 20 in ti siak na chu chaltlang ko shana nga ni in ti siak zo result pon ngal tur ro man ani top 20 atang in top 10 than chwa tu ni in hi final round ani ngal dona he round hi November ni riat le ni som pasari hian mission veng thlang ko shana nei tura ro manani a November ni som paria thian praise on solo competition final result ponani ang kumin branch KTP malza inti sia ka hian upasi vanal wana chan mari upazo than moe khatla le Stacy VL1 pui tui kwalten endik na an thok don ani mission rongbol na sang longai thla ila chak mahlabu revise ani August somni pali le ni somni panga chung khan home mission a man lai chak mahlabu chu revise ani a hemi tur hian chim lam le mar lama chakma te evangelist le pastor chakma tong thiam ten revise na hi an thok ani Jharkhand mission field August som pasari ni lai ni khan chung ko khat member panga omna le liswa zui turin an pe a ni som pariat ni nga ni khan believers church atangin chung ko som thum pali member za somruk pakhat omna kan ko shanan in pe a mi palila li swa zui turin anin pe a ni som pakwa zir top ni khan mi pakhat la li swa zui turin in pe bok August somni le ni somni pakhat chung khan joint pastorate meeting honna le special joint pastorate meeting nei ani Assam mission field August somni in rini khan Assam mission field ta Dibrugarh pastor biala fellowship thar Duliajan fellowship chu hona ni a Duliajan a hian kumsang ni som pariat vela tangkhan bial chung evangelist and prochar nei in dik boy kan member Duliajan a pem ta te ba ka Lalremsangi ang te tlo kwalani a kumsang ni som ni atang sang ni som ni pakhat chho khan Duliajan a hen Lalremsangi angin prochar nei in fe chwachin ani a malak bultan nan march ni som ni pathum khan cross sipai pakhat om chana missionary ero da ala ni lo pathian zara member te lo pung ve shetin fellowship hon lai hian member som pakwa puitling som pathum le no pang paruk an om ani August som ni pakhat pathian ni khan mi pakhat le swa zui turin in pebok Sinot Home Mission School Thaidor te chuan pupi lalbia contractor aizol luang molveng mol thuam atanga Thaidor kongsiam tu te chung kwa in sikul no pangte computer zirna atan le tangkai taka an manatan computer set panga le printer pakhadan pe a school no pangte po in computer khovela mason ropi tak an nei phange be sei ani August somni pakhat pathian ni khan mar para no tha mi som panga la li swazui turin an in pe bok Siliguri mission field abiak in thar hon ani August somni pakhat pathian ni khan Siliguri mission field Belakoba Pastor Biala Gulgulia preaching station biak in thar to Reverend Dr. Kela Lom Zola in church mission Mizoram Sinot Zona Honga biak in honna hian Mizoram Lammatanga in Sinot mission board BC member te Reverend C Sap Kai le Upalal Ramliana te le Durtlang Koshana Tangin Reverend Alal Mingthanga le Upalal Nunsama te antela field secretary Reverend Shwai Tlwang Aral te field chunga pastor omte thok tu chen khat Koshan member le bial chung koshan mi than hem takin biak in honin khom hian manga biak in tharlom na roi lim takin che ho ani bok Gulgulia koshana hian adivasi chung kwa somthum pakwa an loya member za somruk panga ni in kumin hian ring thar pakwa an nei to bok Delhi mission field August somni pakhat pathia ni khan mi pahni la li swa zui turin an in pe Arunachal and Assam mission field east August somni pakhat pathia ni khan mi pakhat ali swa zui turin an in pe Arunachal and Assam mission field west August somni pakhat pathia ni khan mi pakhat la li swa zui turin an in pe Nepal mission field August somni pakhat pathia ni khan mi pathum la li swa zui turin an in pe Karbi Anglong mission field
August somni pakhat pathian ni khan mi pariat la le so zui turin anin pe Odisha Mission Field August somni pakhat pathian ni khan mi pahni la le so zui turin anin pe Worship August somni pangani ngani khan phulen veng thara zaipul conductors training nei puin pu H Larin Moy senior instructor akal Campus Ministry August somni paruk zir top ni khan mamita Campus Ministry Symposium ne ni a hemi huna hian Director Reverend Aram Nging lawa resource person te twalu palal thamwana le twalu pakela le exam le zai thiam nula H Larim ratite ankal Finance August somni pasari inrin ni khan thuam pui veng lai caution accounts training nei puin trainer te upa David lal nun felale upa vanal rona khyang te ankal Social Front August somni pasari le ni somni pariat manghian zote bia le bungtlang bia la te Sinot Social Front campaign nei resource person te hetiang hian ankal zote bia la Reverend Larin Moya Reverend Dr. Lalompuya hauna le upa si chong than tluanga bungtlang bia la Reverend Mal Somdong liana upa CH thangkhu male twal upa Isaac Larim rota te ankala voine somni pariat pathian ni hian lungleng koshana ruihlo le HIV AIDS awareness campaign nein tolu pakela lengza male nula vanal shrai te ankal bok MSSU August somni pasari le ni somni pariat hian twal cheng biala Sunday school ziti to training nei pin MSSU trainer te upa ke vanal nga ka upa shil than sang le upa ar vanal shrai te ankala August somni pasari inrin ni khan ITI veng chak ko shana Sunday school ziti to training nei pin puich camping than zwal assistant coordinator le MSSU trainer te twalu pa lal than chunga le upa lal siam moe pachwau ten kala zanin khoma no pangte hne na rongbol na chungchang thu cha twalu pa lal than chunga na soibok Synod Relief Fund pe kani tun nai har san na sang nei ten hena hetiang he Synod Relief Fund pe kani bungtlang bazar veng at bandoi na tok chung ko paruk ne na cheng singa samthang khwadam lomi pakhat hena cheng sang riat biate khwadam lomi pakhat hena cheng sang riat khobung veng puyadam lomi pakhat hena cheng sang riat le chingchi veng hlunadam lomi pakhat hena cheng sang riat te pek ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary the program longai thak chun zamang Reverend Dr. Vanal nga karal te moderator August somni pathum khan Manipur area committee na kala ni somni paruka tanga ni somthum chung hian Delhi a caution tlo in akal Reverend Sizo Ramoy senior executive secretary August somni pani tanga ni somni panga chung khan Manipur area committee na kal Reverend VL Loy Shan le executive secretary August somni pakwa central caution meets committee a thuanga September ni khata hospital consultative committee a thuang Reverend Dr. Kela Lomzwala executive secretary August sompanga tangani somni paruk chung khan Siliguri Nepal Kolkata le Odisha a field committee nakal naruak dil thei kan han puanga nge Mizoram Presbyterian caution noya mangai na in a case worker contract a thok turin mi pakhat kumsom pareta changa somthum panga in car zukle muam afilim Presbyterian caution mi ta na dil theya dil na form hi Synod office aizola le lungle changin lak chwa theya form hani cheng somni ani a September ni somni pani thleng dil na thelu thei ani September ni somni pali in rinia screening test nei turani a September ni somni pariat ni lainia interview turani Shritsiang du le zofia du nei chuan Synod office a office hun chung in zofia thei ani e Kati zong kha tun chumatana weekly rona phun kan man thei te chuni e